Sve do polovine 19. veka prostor današnjeg Zlatibora nosio je naziv Rujno, po cvetu ruj, i administrativno je pripadao Rujanskoj kneževini. Tek od polovine prošlog veka naziv Rujno u zvaničnim spisima zamenjuje naziv Zlatibor. O tome kako je Zlatibor poneo zlatno ime postoje 3 legende. Prema jednoj legendi smatra se da je planina dobila ime po posebnoj i veoma retkoj vrsti belog bora, koji u jednom delu godine umesto zelenih ima četine zlatno-žute boje. Da nije reč samo o legendi, dokazuje činjenica da je ovaj bor zaista pronađen u zlatiborskom selu Negbina. Botanički je ispitan i priznat kao posebna vrsta, latinskog naziva Pinus silvestris variegata, zlatiborica. Zaljubljenici u zlatiborsku prirodu pokušali su da presađivanjem zaštite ovaj simbol Zlatibora od izumiranja, pa znatiželjni posetioci ovaj poseban zlatni bor danas mogu vidjeti u dvorištu ispred turističke organizacije na Zlatiboru i dvorištu biblioteke u Čajetini. Druga legenda kaže da je Zlatibor nazvan po bogatstvu borove šume, koja je doseljenicima iz Crne Gore i Hercegovine bila glavni izvor prihoda. Koristili su ovo drvo za građu, ali su od njega pravili katran i luč, koji su prodavali u Šumadiji i Dalmaciji. I pošto im je bio glavni, a neretko i jedini izvor prihoda, imali su običaj da kažu kako je bor zlata vredan. U priči su ga uvek hvalili. Zlatan je to bor. Treće predanje kaže da ime dobio po suvatima, pašnjacima, koji s jeseni dobijaju žutu boju, to jest boju zlata. Kombinacija zlatne trave prošarane borovima možda je doprinela da ova planina ponese ime Zlatibor.